lulus pasamot tuwa ng guru doon na guru ulang mereng ilan lulusot kalau mengambil dari muda jadi amang guru doon ako nga sa patuhan nila dia agar hadung ka betul-betul lupu agar hati itu betul luar pun ako pengen saur madua amang guru kaya hidup pahupo saha katok tinamarnin saha katunamaranolo semua di mana nabi amang guru anai amang panusi nabi atau pas tadi dulu persahabatan bayo kodam na ho parto di Tuhan na ba paduluhan yo